Teo follow from a jalo fan to Samoa low faso song de bang on la fiafi ya le time le wanti le wotele titi lovely jula lima le time mantowi ni usila ne ya de ro o follow from fatalo for toilet o no Asiata fali mandu le fa wo window for your proclaim mansani Tautai male mnuia favor so tanto dro ya ile ala leo fasara lau masani ale tanto BluTV ya fai pe ile afiafi male afiafi o te fia o te follow fama fanta lo fantuai ya ante oe Samoa le antu no pele e pele le loto e pele le nganga e pele le mafau e pele fo ile tino io awampe o ese mai lava ma Samoa o le ha fo ile umi e motu wai male taula malanga ese mai matua ainga o lau fanua o measina mai pele e le mafai ona tanto fangalo afi aisi ona vau io so se taimi ai ta ile pesele a manta ile dato proclame le Tautai ai mo falo longo yo na upu e o le Samoa io o le Samoa a wa taula lanta mai lava matulanga o le toe tatala yo tanto poras io di mani tini dio tatino io e fai o le mangi ki fia ye mani tini ti fu ile tau fa pole io le o se fa pole vo ile o se ai pe fu ile poto e masani la talu Samoa io pa mantau toe tutusa fo i mataimi ai le i mantua fa le anga ina le covid tanto feo inga io le la na fo ye pe ye mani tini ti yo tatino ya ai de upole dro o fai me fa pe e longa i tino matangi le e la ngona yo tino o matangi le lo no winga e ya ni me mana na ya ma wosilia tu fo yo na mana na ya ina nga fo ile toi saur covid ki le buto titi tolu to sanga pe yo le toi au talu ma toi ta ofi le so na sodi ia vai foi le over fo ile so lingor malai ia tele ina fa mai ia e atu le sia so mai ua fa saina so se tu inga ta longa na tu e fai le malai le nei se i tau fa au la le mutia ia pi ka fa penga tanta mai le mele na tupu na mana ia fo i ta ofi le nganta o tu risita fa fau o fai nga malanga o fe fa tau inga o me uma pe na ta ofi o malava se i tu tau
toi tau au talu le lei e ila ta la ngono le tino ma le tari tonunga le ai wa mantua refresh a to Samoa ioi wa reborn again ia pole ala vala o ia fa upunga fa ye sina vainga ia o la ngona le na me o le loto ia wa o le o to se anga ona tala lola ia pe tala fa sa loto ia tatou fe malanga inga no winga o winga la va le vainga mo le totelo ilanto o le tau mate wa tau fisilia le si totele o le ia le sa onga wa ye malese i malana fisili fa mai e tala lola sa loto no winga tui pele tui wa ferwa o fuli lo ferwa io o le tali le na fa manino le fionga le minister o business ala manuia ma leipa mana tu o ye fo le to fa le tu a o ye fo o le mai ngolo nga fa ma fela wa inga ma fe malanga inga a tanto valele ya o lo te tonu fo o committee fo ile o emergency state of emergency a tanto wi Samoa le sa ye fa manino ina e fo ile fuli o fe o inga ai e mo mia le fa yo tui awa yo pepa ta ua e lua e mawhai e ona e lele va lele io e pete aru ese foi manisi antunu pepa mua o lo tusi fo lau ia awane expired vai foi oi te ua e sa salu lau malanga e ngalo koe siaki pele ua expired se tato wa mio mana tua foi e te tau ona le i te tonu i fo le tolu masina ia o vahenga fa pena te tau ia male pepa lo na lua lo o tama foi lele o lau rat test le lua fai tula ia fa upopo i loa mal fa maonianga ua fai o tui o nei vahenga fa pena en toi avatu fa fautuanga ia ai ta pena i tanto mo le fai nga malanga le ngato Samoa ia o vahenga feo ia tu tele lava fo isia tu no la o te tala mai o lanto vantua o yo le o fo fa talo fa tuai o te tala no le vahenga o no le mana yo por pese amantai le por kalame io o lau fanua lanu lau ava o Samoa ia o misie le vai ia Antonio le o toi mamau ona fai malanga le o le tanto utro ta ua le vaenga o folofa me toi fa felo ia toi pa io so tanto utro po o fea lava le mata fanua o le si u fanua po o fea ia le vasa o le antu lau fe fo io le kelope Antonio ss motu la hito le Pasefika continenta te tele o malo te tele le ente mafuta mai ai po o tanto utro o le fatu i Samoa Atalo fantu Asiata man proclame le vanga la fiafi. Wa mai. O seki me uma ioe. Pe afare seki afare le seki. O le ala vale tu langa sa ia au sa iringa malo le nei aso. Aua e te faato to au faiva. Ioe, aua te faato to au faiva o fautuanga. Vantu faale wo moni ia faale proclame alofa moni. A fa pena el wantu nei o le tali ele o le yoi pe o por pese a fa pena e tau mawhai nei se mena e nau mapuru nau ye lo loto ai tali mai ele yoi to e foi mai kua ko seki to e afua le sitai au ai ko oso yoi a fa pe o se tu langa au e apala ye au lo fi mo fi yoi au le watu lo tai fa mai lo o le ungana le o le olanga na o le taia yoi le ai a e anu atu e tau atu ye fa mai le ai ko skepu mai tua Toi sunu i tofa, tu loto le tofa ma le utanga, e talai, le ali si aikia, e ise me o misi, e ise vaenga ile o maua, o au matulanga fa pena, toi au talu, au e te vave, au te vave fa pea, mea lea lenga o faya kuwai, ai fa ari marfia pa. Iyo, au wana inga, ia, vai le ia utanga, le sina mea, e lai te fiu e su ere ki o ka vale te fiu e su ere tupe ala ngalo ia te oi ia mana tua foi lava i nei ona po o tanga fa solo antoa io e le pe yoanso ia na o tasi ar tanga i ia matanga i a o le mele wa yeri soifuanga wa kanga ruma kanga kua kanga kokong kanga lalo kanga runga ma so o to inga siaki uma utanga pele o ia ile mele na te su ia e te ua uma e fo ua tafue le whanau ma so ne ta whaifua lantou a o le nā lava i te whea lua i ma oe uio lea ia tara noanga lava fo ia meisi o le tātou ua whaatulima e o folofa ma toi whaatalofa tua i le lava loa si o tātou atunu u Samoa ia o tau sā lea vea mo tau whainga ia e fia ho o ia isa te tala e manantu o nole uti o tātou taimi ia tātou ua ala va ai e tasi pe ia ole ma vaenga le tamatua masanga lau ia o le fiso lau o le tolo ai ala tasi le maunga yolo tātou o fofuta i leanga le leita i tamaro tātou ma te sili le langi ia e manu ia ai ma launga te sia umai tātou feo yo le tala le lei
Wai lava se whaafengainga. E whaafengainga toi ina malolo manu malo. Whaafengainga wa lewa na tausinu. Whaafengainga whato a maua nuu. Oi uma lava o lo mafuta mo tau whaletua ma au ona te tofia le tua. A talo whatu Asiata mara programi whaafitai te talo. Whaafitai ana bongi o tau whaiva. Le mafua ai o na au i manu. Ia lava si ngā me se fo sa iri ngā malo si o tātou tunu. Mātou te sua le lapa uta, sua le lapa tai, ngā ngau le vau wha e le tai, ai o hatou turi vai ngau i le tua mana tou, whaatuna paulia, a fua i o nau i manu fua ngauma, whaafita iatu le mafuto mai, ia pe a whapeo maua tātou, porokalame le neivanga o lea fiafi. Ia Samoa le tunu pele, woma pa anga mai runga le porokalame, whaatalo whantu i le loi Hawke's Bay. Ia te autou o malava le mafuta mai Hastings ma Napier. Po o ngaluenga whaavaitaimi, ia po lo e au mau manopia, ia i malau ainga, ngā luenga whai, whaamalo atu. Ioe, le mafuta mai sunga ia leva. Pese fo na nalo, ia ma autou o malava o lo mafuta mai ai. Dario a moa, whaavatai le mafuta mai woma pa anga mai lava ne le tātou prokalame. O le mana ia fo yo ni prokalame. E pe ia iau uta memorisinga whaasolo anto tau suafa. E ui tate le i whaai o tau fōringa. Ioe. Bo pe ia fu ile le wa sili antulo tamai tau o tau suafa nei lo tusi fai tau tusi pa ia ia lula lavata i malo le mafuta mai ia me se fo ia se uso le fionga ia fono titu po ilia file mafuta mai na mo fre tua mona ina ia sini o Italia Mount Druitt le mafuta mai ia si vai ngasia pe ia pito no pito ile nga le ia mai se foi la ia vai ilangi Perez malelanto foi mafutanga le mafuta mai le vanga le fiafi fatalo fantu ia antupu ala falilino fai masasa solusi le mafuta mai le proklame fatalo fantu moi pai mai to foi mafutanga se fine Sara Lee malole mafuta mai malole fantu toa ia fatalo fantu fo isia wole tofa au matangi falitolu ia mai tausi ia me se fo yo le fanau le mafuta mai nai mangele tofa le to falitu masanga le sunga fo ia fata tamanti le lua fatalo fantu mai se le tausi te sisi le mafuta mai nai sini oka se lolo vai o do ta violai Lono winga na ona tu vai na malai va lele ele alu le upa pe taxi ai alo lo mari pau por pafa e alu wai le fale e lota vai atu I lolo vai o lo tupu mai ia pui malu o tau vai ane se tamaititi ma fanau ia I me ane foi bo umalolonga ai tupu mai ai ni fa le tonu ma lole ma futa mai fa salafa e melio ma tau foi ma futanga ma lole ma futa mai nga tele Rosetta Tala tau filoa eneliko ma tau foi ma futanga le vanga o le fiafi ma lole fa totoa MJ Vaetolo fa tele ma futa mai California Long Beach I ko viola e ko kau ave yo memory ya zo ya fo ya o felwa in Long Beach ia fa solo ele nga Short Beach friend Tavita tele ma mai malo le fa toto wo ma pa nga lungo tanto YouTube channel alofa tele antu Asiata mo auto ia mai se Orlando malava io pe o le maua lo suafa pe wale ta o fo ile lilo oi ile se fanga le tua o proclame ona vai lavo sinale fatulua e fa malu tele lilo e tele lanu ai fatalo fanto ai mo follow fanto ai mo auto malava ia me se foi la tole mafuta mai na ia tu moto le Pasefika pe lo si vai ngale fa te atual tanto tama ia update le pe yo no ta o le sotaio o sorry la zona nafi ele proclame o le woto ai tau no usi tanto fionga tama tai pale mio se tanto tu Samoa fionga sa fa pito fionga fia mena mbataaf ia malela to au va ia le ye mal songa le au le mali to fono tanga fo ia le faia lima sultasi inei fono tanga ale Pasefika Forum Leadership fatonu inai le antunu o fiti ia le tunu o le ilano fiti o sina va ingala le aperfa a look at the welcoming ia le safia ngai fo ia ilanto o tanto alo matama fanau o si tanto tunu ele nganta o lo ngalu lue Pasefiti o lo au mau fo I so lava se matanta ia le safia si lanto avole filo inga ile azona nafi fa filo ia ile tau wantu o le fionga ile pale mia tamaita yo si tanto malo tu to Tasi o Samoa ia le la ia ile antale to te sila mai ia o tu manga masani io fa fetai ola utala le mita I lava le loto
whawhetai e ese le sa ili mālolo tātou tunu, po whea lava. Ia le antunu ue, te tango e tuu ia isa Samoa, to atasi to alua to toru. E le mawhai. Ona vale tu lima ai e tātou wanga nuu, whaalo alo tali malo. Ia, sa vai ngala nai te sila mai ai. Ina ua to ai tau nuu ia le whionga tamaitai pāle mi amala na au malanga fo i lena. Le iai nei le taimile nei o i fiti. Wa fo i fono tanga lo lima sumare tasi. Ia o taitai o malo le Pasefika po le Pasefika Forum Leadership Meeting. Le fai le taimile nei na fai le lantou fa fai lo ai mo le fai ngalo tu sunga fa fai nga. Ia ona muria i foi la ia le tulanga masani wa i loa i si o tātou tunu tali malo. Ia le foi la fa taitele i le fionga ia te wasa semi sia ki motu. Mo tātou antaina tu ina mai ana nganta fo ilea o le zonga le tuala Queensland to lupe tango. Ia o le tamaita Regional Director for Polynesia ina le tātou Pacific Community. Ia o le peisi ina fiti. Ia me se fo nisio tamali i matula to le tātou tunu o le mau o tau soafa. Ia fa afitai fo ia te o tau tusai o le tau tali malo. Me se ia o le fa mamaruina. Ia ma le fa fiauina. Ia o le fionga le fionga le tamaitai pa le mia o si o tātou tunu o Samoa le fionga le sa whapito. Ia e ala foi la tau awa whaatali. Ioe, ma le tau usu whaaloalo. Le usu alele a whalupolu. Ia o le ali itai ao tamali. Ia ma ilan tau foi o tūlen toa. Le sa mai tauina. Ia le na. Tūlangala sa ia ia. Mai se foi nisi na wanta o le fono tanga le ua whaanga solo i le taimile nei. Ia le ai. Out of antuai le whainga malo si o tātou tunu e ala i le fionga tamaitai pāle mia nisi nao nei vainga foi na tu ina mai o iai le taimile nei ia il wha ngā solonga le fontanga le pi atua le vai aso ia o wha ngā solo le taimile nei o nei vainga lana e se le au le leo nei taitai ia le fionga tamaitai pāle mia ia ma le taitai o le malo le tukuki po Cook Island o ia foi le taitai fono ai le vainga leo le maftanga nei te tai. Ia fa malo atu fa tai atu ai la le fionga le la un fusia le fionga tu vasa me se sunga le tuala. Mone tanto watai ma videos le tu ina mai ina ia mafai na fa alulungo le tanto poro kalame. O to uma la vale lungo le programa le tai nei. Ai tanto te le yor malo longa. Ta fa pitole pesele nei. Io mole toi lo fanga a siata le matanga le programa ia mo o ele te mafuta mai nganta fo ile to fine ia rosa tavoi. Arona fili ma le tautonga le fionga le la le tama ia along le mafuta mai fo ile nei vainga o le fiafi mai nai Kapoja i Brisbane au Australia ia sulita tonga fau ma le tau fo i mafutanga io e feleni tui ma seve talofa lava ia ma le totele lava wo ma paanga tanto wantu le tanto pesele nei io fa mai sia o pau o le pesele nei Oski band ai sapu e ina ma tu fantasia le tātou BluTV. Iyo. O i whai lantou te silfia. E tasile o unanga me whai ona whaatau nuina i nei. Iyo. Le ofisa ko ngua le au te taratala no antua. Ia afia po e whai sau MTV le anga i le lumana i matulanga. O le taleni wa whamanu i o e le antua. Ia omi mai sau i. E maua fo il pa uri le iante au. Ai, usi le whaamfonga. Whaamtai fo i le fionga a tō whai au matangi po le tarai ngai asia, mai se fo i o le ngā ruenga whaalua, e ala fo i le atua tuaino le tātou unanga le BluTV, ina ia Bluwave ina ia lan tō puina, ia le tasi no MTV. Whaamfonga mai ei, pesele nei tā whaapitoa mo oe, ai mai se o tātou tua asina sina, lea mafuta mai. Ona toi whaaulo le tātou proklame. Dapat George voi morsunga yan Julie. Ya mai se foi. Ya mo ngalo fa bol malanga sio tina ile so ta mai se foi tamma. Mele ma busua fa longo dengan te foi lea ya ole fionga ma busua tau yan. Ya ber malanga le so ta ya. Pesele nei mo auto mi se foi to fine tu sal.
A whaia te mo o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasefika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le maketi te mo le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umala u whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo'i le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasefika. E tasi lava no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Io e zili lava le elengi mai le Tasi Market ia ma le talo le nā mai fiti. A meise fo I talo mai Samoa maua ulu mawhai. Ia e le tanto unanga le Tasi Market ne wasa vali atu wālu wanti e le lua se fulu ma le tolu minute wanti ai nei le tūla. E li mai le tautua whauau o lau BluTV mai se fo I le programe o le tauta ia ele nei vanga o le fiafi au tutu pepo le toi whau manturi tanto peserena le anga o le fo le amantu wālu luti o man faufaunga le nei taimi. Ai o nai le ivela le kuka o le fiafi ai toe whaatalo whatoe me toe whamalo toi a to uma le whai o le pale lunga o le poru kalame ia mai se foi Washington sau noa ma lona mafuta mai I na Amerika mai se foi ia o le uso ia Mr. Police pupi ia tamasa mo le mafuta mai nai I le lomo Wellington mai se foi o le fretua ma le no falo ma lona mafuta mai ma lona whantoa toa le vanga o le fiafi se e mai le tātou porokalame. Whaisina tātou tamai whaasoa foi. Inisi o mata upu le laua lunga mai to tonu o seo tātou putunu I Samoa. Ia, mai se foi e le o toi nāma le laina. Ia le mata upu la le fitongi ia I whaasoi o tua oi. Mana ia I o le nā upu e whaamatala ai. E le o fitoso ia whaapautololo. Ia le fitongi ia I whaasoi o tua oi. Kongi mai, kongi mai tongi atu. Le ana la walunga I le tūlanga fo I le na manu mai ai ia le press conference a le sa avea ma CEO pe whaurulunga o le nupi wha mo ni tūsanga uma vai le sunga papali whanoa mola ioi
ia male le sa ve foi ma pale mia o lo tanto bo tulo in tu sanga se tele le sunga yan tu epa Dr. Lopez ali ai sai le mali le ngoi ia ono ni tulanga o le ua fa ilo mai ai e taua fiai ni fainga fa soli tu la fono ma tulanga fa pena ia ile maule na leisi ma le tuofo to tuli mata ile va nga le va ya sole na tene le sa fanta no na te u mai ia Samoa uma ia ma le lalolangi wai ka wale lalolangi antoa ile to tele o no pia ia ile au Samoa to tanto wotunu ina ua fa ilo mai se tasi le o vaenga ina ua sau no le sunga pali mo le sa vea ma polisi no be fine ni tu sanga utona ia ile vili tu foi le na vili tu ia le sa avea ma pale mia ia te ia in fia fa ngai no ni sfuru lima pe sfuru wa le wa o mai te min nei pe o sfuru lima male mal numero sfuru le wa e to be confirm ina ia fa ngai na ia I fa ilonga le lulu le kalesia tu lo foi ia mamalu le kalesia I senga wa ta ua ia ona luaila I o le fa mtalanga ilo na mainga mua ia o le sa vili antu mai ia fa iloa e tawona fa me I le board ia po le committee fa tonu le no bifa avatulo approve le board ia ma fa ye lo le tulanga le no wingala o le na fa matu mai ia se fulu pe se fulu lima foi eka e tu sai o le mana onga o le sa ve ma pale mia sunga tu epa e ui e pe e fa le fia ia le sa ele agree ia le sa ve ma pule silo le no pi fa le na taimi ia o le foi sa la ve mai e tu tonu le board I tulanga o ilantona io ina o le talala na le na mai mua e o le taimi ua tuli ai o ia tuila epa so no ngale songa pali o nei vai liu ia le tau tuli matanga ulang o le o to tali mai tuila epa le foi la o to italiantu ia le songa pali ai ile manu mai o le tala mua le sa no le songa ia pali I fa pene e fa te ala pe tuli ya u e tuila epa male CEO po le vea ma polisilio le nupi fa ina tau sanga e le I toto ngia antu lava o ka ua I o le fasi lainga lea e fa te a u e le I toto ngia antu lava I le I va ai se vaenga tau tupe wa toto ngia atu no winga o le sa fa matu u lava fanua e ai o lo le taimi na fa muta fa fu se ia lana ia o nanga se pule sidi e le o le pule lua o le pule sidi e le I o atu lava ai I se fa tara noanga ale sunga tuila e pamanisio o wale si fa sala lau le ngata o le TV Tasi Samoa o nisio upenga fa sala lau e mali e kele la fa mtalanga le to ina sa tau tuli matanga o le ua zaula le sunga tuila e papo o le o lo tai o le tuangai sa wapa mai po mo komika ioi vange sa o mai tu sa wale sau o to mai na o le vaenga le ai o tango sa o tu lava ia tuila e pa se tala fa tu sa vele a koa mai ia mai au kafa male a fa ponga kiole o le mata upule nei le ala ia afia I masi le fo isa avea ma fai pule o sio manto I tu malo ia e tala noa male fa I te lenga o swafa tausi ia wa fo I Asiata Samoa ia mamalu tapa au ia fa pe fo I le ala taua ai o tulanga fo le pe fa te ia o le au mai ngor mata upu ina ua fa tala no ina se tali e tuila epa wale oto mai na o le vaenga lea na tala no ina sunga e pali ai ua mantua ia mai antoa lea tatele ioi ia fa ailoa fa alawa I tele mai ai male suafa o le sa avea ma mantou faipule a o ia to finga fa aloia ia ele to na male laina to fa le vai malai ia le to fa ia Asiata sale mo vai ta dia la le vaenga le ia te le fio ia sa u pasoa matulanga fo ile pe e tala feaunga e o se mea ua sa le fa ailoa mai o fa matalanga ia e o te loe to tuli ia le tatou prokalame se taimi e walanga o le fo e ia man ia fiso ta inga le tatou unanga manisi fo o ainga matausonga o le na ta ua mai le sunga le loia le to fai Asiata sale mo vai o le mfaiona mawaina I fiso ta inga ina ia
confirm lava le tūlanga lana tatia la le pātele na o le tātou le afea. A o le vaenga na ofia tuli mata ino le mata upule nei. O lea se tala tonu, se saunoanga a tui la epa. I le mata upu lea sa tua iai o ia. Pea fo ilele wa faonga lona ma losi maona so tanga. Faa le tai o le tunu. E na te faonga i nai tūlanga o whanua o wailano le malopo le nupi faa. E fai fo ilele ma se kiua o tūlanga o le lantou lulu. Ai e le i totongi e fato atongi muri. Ai na ua tali ia tuila e pa ile whamaninonga. Sa ia ta uai. O lea lai pe e ioe ile mata upu. Sa tupu. Wano te tulia pe mo ilea me pe le mo. Po se ngalu fo ia whaafua e le fati. Peitai. E mo i sa tupu. Lono winga la. Tau te tango fila e tik le box le na. Sa tupu le melea. A o le saunga o le tala lea e ta ua mai e le sunga tuila e pa. Pe i wha tangia mai. Ua matua sai matoa ta mai le pa i o le kalesia. Ua sai matoa ta mai le pa i o le kalesia tu lou le kalesia si usenga. Ona whaapea ua mantua onga tu ua inga ale sunga pali. E whaasanga na i antuila e pa ma le kalesia. Peitai, a e toi fo i te toi whaalongolongo le whaatalandoanga le sunga e a pali. Ma u te le whapea fo e whaiantua le tau whapito manu i antasi. Tantou le alu sa o ai upu na talanoina. A e toi fo i te toi whaalongolongo i ai. E le iai a se taimi na mantua sa malai. E le sunga pali i panoa. Ia le e kalesia. E pei na o mai lava. Ai o le tangata le na whaatutu lava i ai. O le sunga antula epa. Ai ona ua te tauna ta ua le e kalesia. Ona o le lulu o le e kalesia. Sau le tali. Ua matua feitai le e kalesia. Ia. Mai malitala na totongi o ila le vala lua ai manantu ai mai selo mata upulea o le sau le fa matalanga le tali mai le sunga tuila epa e fa pe mai na totongi iyo o le na totongi le vo ina ta ua lava fo i le sunga tuila epa le suafa o se tasio tamali i o le lanto e kalesia. Ya, la ule ta ua tu ya ule sua fa ngai ko ele ko kiri fa ta nonga na ta ua ele sunga tu la e pa fa pe. Ya. O fa mai ya le tamali ile. Wa fa longo le mele na ta no mai ya e pali ima. A ule ngai ngo walu ko kongi kupi. Na to tongi ya fanua. Lo winga tangi mai sa to tongi fanua. Ai le I fa o ngai na ile lulu. O le site na le au mai I. Yo, e mali. Ola ta fa longo tu fo e se o ita te loi fo. Mali e yo nei me fa bene. Ai tango nei te tu le vai lau fali. E te lau fali na. O le au mainga le o te tali mai ai ia tuila e pa. O le o le tali mai awa mai male e kalesia. O matua au mai uma male e kalesia. E pei fo ile o le o matua I tau va aina ma fa ale ngaina ila tau. Ya ai pei no fa yentu. E whalongolongo le whaatalandoanga mua. Ia e le I whaapea na mantua ma mawhale ururu la au le kalesia. Le ai o le telefoni lea na ma mawha I ai. E vili fo I leli. Au maingi, te mana e maini e ka se sifuru pe sifuru lima. Se I whaonga le luru. O le vili le na le na tau tuli. Lea la na to e tali. Lea la o sau noa le sunga tui la epa. E se sau noa ngā pali. E se umana sau noa ngā. O fanua fo na tutongi. O le vaenga lea na o fia tulia la I se toi tali mai ale sunga mpali I lea na whaatau nuina li tau le lua. Lea na whaasala lau tu sao mai nisio ala leo mai Samoa. Malata. Na matua I o nofo le lei mausile. E whaalongolongo. Po o lea tonu le tali lea o lea toi tali mai ai papali I leanga o leo sau no tui la epa. Sa tutongi. Tatu tongi fanua. Ai saule tali mai ai ia le sunga pali. E tu lia. Koe wha mamafa mai lava le vaenga lea. O le vaenga vela lea leu te mana e whaise le wha soa mai le vaenga o le fiafi. To e wha mamafa mai lava pali I le saunoanga lea. A whaila o le u saunoa tui la e pa. Na tutongi fanua. Rono winga la. Pato a tutongi muli.
Pato anto tongi muli muli. A o se wa ia ele kokonginga mua. Ya, esa ore ngangor kami kikisa va no school before. Ya. Le iai, le nga upu le fai mai e faate a uma fa muta la ukontalante matulanga uma tuli fa muta faate tu sa uma. O te alu ese amale no foa o le CEO. O le pule sili o le nupi fai le nantaimi. E le iai se mea na tongia. O le mea la le ofisiringi, walanga iai le timande le au mai ele, e tuila e pama le kalesia le na whaalau lo mea na nafi. Mua, ia mantua public le whaato e senga, lua anso ia tu ina mai, ia mantua whaise whaato e senga, aloa ia tusia ma whaaleo ina. Lunga o televisi whaasala lau miso o se nusi pepa, whaasa mo pe whaapalang, anola. E whaato e sen tuai le sunga, pali i pano moala le sa avea ma CEO, o le nupi wha, Whaato e se atuai ile e kalesia maia e tusa ayo nei tuua inga le whaavaea ma tūlanga whapena. O le vaenga le no utango tirutilo ma utalu ma u awili ili hea uia. Ono le ute vava i antu le tele o ilantou fo i o tusinga mai se fo nus pepa. O le ala ua tusi mai lesi whapea mai o e u kia lesi. O le ua tusi mai isi whapea mai o that's defamation. E fo ua toi whaasanga isi whapea mai ua defame la e papali i le tūlanga la lea a lea la ua tali mai ia no o lango kongi a whanua. Mana tua fo. O le time frame lea ta ua mai i. A whai ataitainga o lei ia prove pali tatou whaasoa e fo. A whapea e whaamaunia mai ai whaamaunianga ma whaamaumaunga. By the time na lu ese ai papali i malinupi wha, ele i ai se tupe tasi na tutongi o whanua nei a ua le lulu. O i ngā larkati. O i la le vaenga te taunga su engi i runga. Ta atia ia le tutongi muli ane. Le angai ka kaunko kongi ele ngi whangua se kangaka. Iyo, e sao, ele ngi whanua o se pape te pāle mia, whape o louta mai te le tupe, whape no whanua na tawhiri sau noa ina ele ai. A o le vaenga le fia tuli mata ngau lau tilu. Sika mai vaenga ina i whamanino. O le antonu le taimi na tutongi ai whanua ia. O le antonu. E iei le sau noanga pali ina sau noa ilana video mua po le press conference le vea so le na tenei. A le leifo i ala ue whaafonga mamanino ia te au. O te le tua ia fo ile le whaapeo se defamation. Leanga iele sau noanga na sau noa i papari i whaapea. Ngā kuli a ue kuila epa. O ke le i vai se pei mengi a po se kupe wako kongi. A whai la na tutongi muli ane. Ia. O le mea la ngai le iloa ea ua wese. Anga mangingoa, manino ia, o le tali le na. E mawhai ai ona kawa oi le tūlanga fuilili. O lea te mori maua oi i le mea na tupu i luma o mata. E a whai o ngai se wha maunianga. A wha peo le wha maunianga, o lo iaini wha maunianga tusia, records, o le taimi o le payment. E a ma le taimi le nalua to ina le nita ua e. Tui la ipalo na suafa. E alu e tutongi le paymengi pe kokongi uma. Pe kokongi kasi, po le alava le to inga tutongi na tutongi ai. Tauna maua le aso. Taula ona mani no le le aso. A whapea e sau le aso le na match le ma le aso. O lai le ikulia papali inga kokongia o lai whainga ruenga pe koe walu masinga le koe. Te le la le whale tonu. Te le whale tonu le tala pali. Upsao. Ai a whai e maua mai records wa o le ua o kika uma me uma. Wai pe iho le mena le ua langalanga ima ta upune. Lenga o le ua whai le forensic audit le ua whai le malo. E vange mai lama. Oi. O le whainga na, mo le whaamani nonga fo i lele mo i lantou tantou e meisio nai to amatu. O le winga o le meo le o kika o sua inga o tusi. Ile au i le linga. Ia ente i loa le aso fo i e a o nei na tau whaasoa soa ai to e tasi ale vai maa moe wa tulo. A la ua matua ai fia ai tangata fo i lele. Matua umana miti umana. Kusore fa makalanga sa wala nga. E matua va idi lele. E le ai se tamai
mai pu mai le au i le vai linga tama le le susu enga le le la a maua mai lai record pa taita inga a maua mai lai record ia e sao na tuli pe na faamuta pe na savali ese susunga ya pali pa no moala e le ia vatua se pe mingi e ilar kanga kaleng fa ngalong pa wase iyo ai fatu wala ngau tele iyo ina e tatau ona tatala fanua alone e ave fo ile le tatala mo fa ngai le lulu ale le kongia ele sa iyo le nga a faila fatanga a faia fatanga ia tuila e pale na fainga pakanga fo ile ya e sa pakanga ya o ile temata mai ia vai atori o le ama to ama to le lava ma to mai sa vai ele e kausu e o ali ni nai tamai iyo a o e kai tala no mai o ka skili a se furu lima eka o le matua tele ia masinga kama i winti ya afa kuaka eka kusa ele afa eka ai ko fa afar kuaka le kausu e mai manto mai sa vai tau fa yeni nai no foi male o mai fo ngale mo moi le wafu ma o te ofo taita lo winga na le no manan tu fa so le mai ngale o I no dai lo ai ya a malosi ya lo pawa o malosi uma me te fa ya malosi ya fo ilo pulenga o matua te fili so no ya fa pe yeni fa monia nga paula le tu langa tauna ye le vai ngale ya o le to tali po la se to tali mai lan so nga tu la epa wai paule le me le la su e nei le taimile nei matuli matanga ole ko nginga penga mua ko kongi fa ngai pena fa nga mua mai tanga tai na manu malo take over la to fanua ia fa to anto tongi muli ia e pe wo ko kongi fo ia e ja ola utala le io tanto fa pena te lo utala ele se me elo ise tanto tu la fono fa pe a me te pale mia na tele atu la ia leo me te pule sa lo to ai foi lele e au noa mala wa ya te tau ia ula afa pe uma enga fa ye fa maonia le tu langa le fa maonia te lo la utala foi mala fo tuanga ya ila to le va ia no pifa kaunga ka kala mai mako io te tala mai la wa nai pe to e valu wa fe e pe fi e o valu se la o la o langi eka ia wa afa bela na e tolu se lau e kana na vatu ia ana o le sfuru lima na ua ave mantu ila e pa fai fo ia na lulu ia go gele mal liela e misi si lima se fai se mantu lulu eto i fo e me fai ala no te fai atu fa pene ia e me fai na au mai le lima ila lo le Bluwave ai se tongtongi muri e me fai na fai na mea ia o le fisiri a o aina i le poat o ai le sai le board le na ye le taimile ia tatia ia le sunga pali moala wa o ia le sto tasi tauna a noala na sai ni le mele o ai le sai le board esa o ile komeso foi se iso e mai ale ori ia o ai le sai le board le na vantu lo le meta upula to io ina ia o le ori nga wa ka foi nga awal no fo ai o mai la to wi lunga fa mes kala mele iyo Asiana na ino tau tangofi approve Asiana tau iyo e nai e faile atu ai ngā whainga whapea a mai whanua pai ele lulu so iyo amu ia e tate le ono le sua whaole la to le kalesia o tūlangai ta le liu ai popoi ia amu ia fo ia whainga tu la e pa ia wafia fo ila nisi ia wafia nisi matanga luenga o whaia ile whainga wa afa pene o lene tawangi nga mai so no nga sunga pali lene tawangi nga mai ai fa mai e toru se lau ele fa se lau ai se fo ile se lau nga development bank of your life e afa fiele ministry of housing fa fiesi mtanga wenga la yai umai si fanua e fia ni cases fa pe o le nei lava fa o ele italia nga e lunga e toi fo after ile fa mai te tau na fa ilua ye mea now ele si fisili le fai pe mai to telo ilanto ia matua leva na no fo ele sa wia mai nei mea malanga ele fisili na e tele ofisili e fa bena o le fisili ma kwa leva nga ngofo ai le fa iloa me ia
O le talia ia ta itaia malai ta whaasoa i le whapene. E fia ni meo e nofo ma oe, na tutupu ni mea pi oea tātou. E fia ni mea e te nofo ma oe te le pisa. E peo le tala le tusi fo i le pei e te tau ufi me i lo walofa. Ai e ke whaia ku lava a lae langa mai lava. E te fiu lava e tau whaia tu. Awa e tasi le vae ngai a fuai. Ona sāwa wari makama mo e mai whafore te leo mea lilo. Ai o i tonu e iei le whaupunga le antunu o lea. Aua le langa maa. Atu e foi, te le whapeu te whai atu o ai o pai, o le whaalau te le tanto whasoa. Ai o ia i le wingo le upu le aua le langa maa. Ia wa o le loaka ia lai moe. Lai moe le loaka. Ia. Ia ai langa lo, amanta lona. O le tuaila o le whailoa ma le vave o le whailoa. Ia, tatia e le tangata ia e ona lana mta upu le. Wai pei ona whai atu le whaasoa lau tele. E siliar tangata ia. Piangi nga iau mea ele o ka uani ngi keimi. Se i vangau makua pai lungalo wika. Iyo, o le fesiri lalena. E tali a e tangata ia. E le iso na tali tasi hoi le. E tali lava e oele na fesiri. O le antonu le taimi e te le lava i lo ongosa. Fesiri ngfa fesiri fa penga. O le antonu le taimi e te le lava i lo ongosa. Ai sa ua i lo i fafo sa o le pese le tu alofa fo i lele o mea pa ia sa lilo. O le ua sau i fafo. Ia o le tali lai tauna ia oi. Ia ai e tā ua le au maingo nei ma tā upu i lo ulava i lo e tā ua. Ia e tau te i lo ai. O ai na whaia le ami o tonu le taimi o tū lai mai i le whai ngā malo. O ai fo i whaia le ami o tonu le taimi te tū lai mai i o CEO. Iyo. O ai e whaia le ami o tonu e taime te tū lai mea vea mataitai. E le ia se anto atoa. E i upu whapena. E le se anto atoa. E whaafitu se whurunga fia foi. Na pa ule tangata ami o tonu. Iyo. Ai e lan kanga foi lele. E whamai malitala le tusi. Ma li e foi ia. O upo le tusi pa ia. E umanga whai mai whapenga. Whamai. E le ia se anto atoa. E whaafiku se whurunga fiku nga pa ule tangata ami o tonu le anso tasi. Ia ole anava le tangata le se ai sau ai lai kua markama foi lele. A fai e te iloa le mea sao e fai ai le faia. Leang sala. O le kele o isi mea e le la vea mai leang sala. Ai sau le kamar ngafa mai a fai e te iloa le mea sao e te tauna fai. Ai le faia. Ia. O leang sala. Sala le nal tusi. E pe ala e tau te iloa e le isi se anto atoa. E alanga yele mea fo ilele o lo fai malo le iloa. Wa kupu ya oel na mea. E ise mea fo ilele wa e fai ala e te e sa o alo ma fau. Ma le lilo i manantu. Ua e se se ai. Tamalanga ngai la vea tamana e se se ata ngata i taimi uma. Ele ase se anto atoa. Wa fo ila te le iloa e wa se se. Ia ai uyo lea. Ia e lea faina. Tātou tuli matangau. Le tūlanga i le vaenga lea. I tātou wa aipo fea li stali leo le anto i tali mai ai. Ia le sunga tuila epa. Le anga e onga tā penanga ale e kale sia ma tuila epa. I le whaalongolongo atu. Le e tā pena. Pe a whaapea e uma enga. E se uma tua i ngai ua whaalia le sunga pali. E ono o fo i le court. A o lea na tali sunga pali i nei le fiafi. O ana evidence. E le au mai e lungo le live le whaatara no mai ai. A o loo tā pena. E ave le taimi o le mta upul fa msinonga. Ea mana ele tanto fa sona tanto me il tanto fa salong fa business. Foi mai. Ea fa filo ile tau sala ya PA me soni so tanto promotions ele ne vanga la fiafi. Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open, like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the ainga. You gotta get back here, brother. I know.
Tui whatalo whāturu tui taliu mai ai o le programe mai malolonga masania mai so tātou whaasalalauga whaapisinesi o te whiawhia. Ia e whawhiro ai ia le tausala Kei mea uma ia le lau mo ele no e sau lunga le programe ia so sonia te o le nei vanga o le afia vitalo pea ia mai lo waso o mai le recovery Ia, talo falava asiata ia whapea le tato au mai mo lo mai mo mai lene te mi. Ia, I do apologize ia o lea fo ina whatua umale appointments. Ia, o lea ua sau o fia ma lo loto. O lea ua approve mai le form mai. I'm okay to now walk around freely. Ia vese ana ka mapi fa vai ku pala ko o ile O leo o ave ese le moon boots lenga fai le nei vai aso e tele lima vai aso ai whawhetai le atua o leo o fo ai malosi. You know, to continue our work here for BluTV and especially our sponsors and our community. So I'm very fear. Ia le tua ioi. Te mire masanino vai e te asiasi mai malo vai na pe o vai tampi i foi le o Stone Cold, Steve Austin. Le sa vai me mronga vai o mea foi le na nuduli. Ia le la ua avese kamanga. O le la fatanga mai o e te felwa ai le fatanga o e te alu foi le te tafau. Isa o le lo. Anaia. I am allowed to move freely for mere like for work purposes only. I will fa mai le le fa ko le fo mai. Sanga e alu le siva a staule fei this weekend. I would get ready to tell Nasima. But I am very happy today. So thank God, praise God, and plus Asiata, so you're facing a shout out like Kiki. Happy birthday to my sister Olea Ua Atoa Nei Langa Lua Fiku Kausanga today. So yeah, happy 27th birthday to Bear's sister. Whether you're watching or you're not watching, happy birthday. So, yeah, I'm missing for la a speed recovery. Vi lenga leo le to no phone to vai tu e sa vali mai. O marka ma vo ile pe kau sa uma kau mo mai lu mai nga vale vai ane fa fonga samo. Yeah, fa ta yo le to fa fosia fo lo malosi. Yeah, wani tu langa mana ya mota wa e tatile yo tatile no alta to promotions le fa ngaso. Ina inisio ta updates for ye me o tupula Vaetolo New Zealand mo. Yeah, le si updates le o le asunga fo o le no lipotia le si lo matua le that she did pass away 70 years old o leona maliu ilana ta avale leo o face sa ilinga a leo and also the community. It was actually her brother o leo mo maitala o langa brother o leo ona he took his sister to the High Court to sell the house of their late mother. The property was estimated to sell at approximately 1.2 million o leana ua nofoile lomatua sitina lea in her car because she was evicted by her own brother. Lono ingala mana tu foi le sama report antu le ia le na tonu atu sisira mai lunga le tanto screen. O le sa repoti antu le aso ngafua I tala to fo ele to sala yapia na maua ye leo se tina matua silia fitful to sanga o maliu tono lan ta vale le polo na sa o le ala as the story develops o le ala o to mo fa ponga le sa no ile to sala yapia ia wa vevesi malo na tuangani ile tulanga fo ile le whether no fo pe fale pe fa tau fale o la matua ia le ala pe wa umai mo al famisinonga masaul kala ia tuli wale upumoniana fa sa moanga le yana ole evicted ia o tafi ese ave ese mal fali ia o kako vai kako ia ai lona mo e tatu sa mo ia me ia e uia ole ainga palangi ia au dei loa e fai male sona pe ole tala e vatu so o no prokalami ave ne me oni le sona ole fo le nga ke songa nga wa nga midionga ale o ma wele soifuolo sopolo to fine portina po I love ia langa ma mena o te mita il tatu fa sa mo le tatu angano pe ana te fai atu au tala no le story le ai le amtale prokalame le no fai atu I love awa e tu nei you have to see it from a palangi's perspective. That's correct. E te tau malama ya la to fai
Ai kilo ngai la ile side fa Samoa ile mele on mo kwale fika wi ai lautiti. Ele tupu fo itatu ai nga sia la. Hardly. Mana Also, o lea o ana po, o lea on Maua, West Auckland, a shooting that happened that was reported last night just after 9 p.m. Gunshots were heard na whaalong wai ia le residents of Newington Road in Henderson. Unfortunately, a woman has been found and authorities have advised that she died shortly at the scenes of the house. So, o lea ua, they have arrested a 34-year-old man, and he has been charged with the murder of this woman. And the authorities have advised immediate threats to the community. So there is no connection to the gang, what they've advised so far, but they have reported the woman has died on the scene on a boat. Malo fa Taupea. Jasi le fa fitauli wa mantua fa antupula ia lava. Mai ua tauau lava. Ina fisilingi mo ipe to e mawhai ona iai se wha Tautai ngā leo e tautau fiofia. Mama tai tuina. Ilo foi la tanto to e siasi ilvaso fo. Se ko mai sunga ya siki malala to wainga. Si tanto to e talitala noa i nai mata upune. Leanga ua matua lualu ilu male wha pa whanale o iai. Tulo wale ngana tu sao. Ele afia ngola au malosi. Ia. Nana fia po tala tua nafi. Amai fo ilunga le hero. Ta mai tio ata le si fale fonga fale lua. Au nei la vai sa fo kilani o area o lo au mawai to tele o Samoa Pasefika. Ia o mele ipe o isi fo i fainga tangata. Pe e kengi pe le kengi. Ai pe mo ya me fele le au ya le fana le au malos. Ai ta fo ile pe ta le momoli sana trying to send out a message. Ia la gole bum. I little did they know. E ai nei innocent tangata e ai tangata fo ile le leo e pela le tawa afia mai si talusia ia ai fo ile le o se Samoa pole Samoa they haven't confirmed the details, but I'm sure we will update as soon as we get all the details in more once the press release does come out with regards to the names. Also, i nei lava in Dunedin, one person has been found dead after the severe weather. They've reported that there has been severe weathers, or there will be severe weathers over the next couple of weeks. So it was important for us to report someone has their car or lewa ave has been swept away by the river. So it is important that we bring and we this up, because it is concerning, because they were only crossing across the river o leala o ave the river has taken le na o le taua fo ia leo lapata inga ma fautuanga ma fona maturungo por kalame o le ai fai ma fea ngai tatou mate monga malolonga lolo vaia o isi manga vai fo ia ma vai tafe ani usile fo le vai le tafe ai mafua mai ona o te teletimunga le ala le news le te au mai ia o le ua mali wele tanga Tasi la loi Dunedin ia faia ma o nga ya tatou kele fo le mora kafe mai vai le foi vai tu sini au Italia ia pe o le sami lo lungo au wala matulanga i vai ngolo ia i Maota ma fale o tangata lolo vai ono ti munga matulanga fa pena ia o le mea fa tau va ai lau va ai e ono tupu ai le fa la velavi ia le si vai ngau te lona nei le talonga matautia ai stage of origin o le kamala le e su ele state original state o i wa pe sa nga state of origin po o ai le state e ma yo I lava mo ia o te fa no e fa sisilan tu ila ya ila to fo yele la te tapo yele pulu ia pe yo le fionga le lipule ya anai fu mono manten anai o le fionga ya le o pepe tunia tala ilene o le sunga ya taileota o le peia la vea foi masi uso ya foi mono le asiata loli peia la to e le pulu la vea masi uso le to fan ma to faiva ya lo wena su lo peti oi ya to lo wena su lo peti ya ma te lo foi poi era o pulu le ia o te fa no fa sisilantu o to vai mai o morun fa solo anto Of course, it's Queensland. Oh, you know, masaloanga ngeya is sure. You know, I've seen it all over Facebook. Asiata.
o le mea le whamei o le ale. But all I'm saying, just remember, in real life, o le ka ngake alofa kui a oi, it's the Queenslander. Yes, ioi. E le si foi ia, wa tele foi, wa tawai foi, wa share mai. Ia, e tatele tauanga vale na yalo whanau Samoa, ioi. Pe ila tatou tama leo to'o, Brian to'o, tama leo Jerome, luai po leo luai. Ia, po maisi lava na yalo whanau Samoa, pe lito, you know, I support them. Ai ole au lava ia, ole steti. Pe ila te vai atu. O te leo lango le tūlanga fo ilele, o tamaiti ama tama whanau e okay, ai ole steti aia. Queensland. Yeah, Queensland. Queensland. Ia, whape fo ele altulanga ia, walanga leu whamai nei ia le whionga le lipuli. Mai Asiata, o le awhai ka peki. Ia, ma le ata peti, o vai atu, leu whionga le lipuli. Se whea kupi. Se whea tupe wa e fia peki mai a e whaia ina. Lono winga tele whainga ruenga tai au fiu tuturi. E masalo le amoe umi fwoi ia anai tai au ngai e whaia ina fwoi ia lana au nane. Yeah, so go the Queensland, go the Maroons. All the best All the for best. the Blues. Alena, o li sina o tūlanga. Now, tau li tā promotions. Manuele i toi atu i tātou whasalonga wha business. O le alu le promotions a le tātou Pasefika Family Health Group. Yes. I le teimi le nei. Mantua le sa o whaia le asora nafi a pia. O le facility that you have to answer with conditions. Or conditions. E tau ana sa o lau tali. Ai te tango e like mo le page a le Pasefika Family Health. Ioi. Se uma toa tu lunga how the page look like. We'll try and find a photo for how the page, the Facebook page for Pasefika Family Health look like. But we'll make sure we don't show the answer. Yeah. This is how the questioning o le tali o le e te tali mai le fasili le nei. O a address e lua. O a address e lua o le tanto Pasefika Family Health Group. O ka se whaingofi. Yes. E te tangola messenger mai i le Tautai o le BluTV. Remember, don't comment on the e se a disi teimi tau te tali ai e komeni. Al tamala le a fulu mai le anga e fia siaki. Pe ua e like e le page. O conditions a pea. Afa pea e te tali mai e sao. And we have a look. E siaki e pea o pea siakia. She will be the judge. A siaki aku la e pe walanga fie rungo le online. A siaki aku e sao correct au tali ai tele I like le page. Sarila se mea. E le mawhaina e le mawhaiona anu lo sua whaitono le sei. E te manu mahalo ai. E lua whailonga I te manu mahalo ai le asu wharaile o le tatou sei lea. Pea, would you like to explain? Yeah, o le sei lea, it's very important. Awana I ngalo o le tāua, le like, le page. Yeah, for a bonus point, yeah, can't wait for a share. Le Pasefika Family Health Group. The 2 vouchers that's up for grabs, sorry. Le tā lofa voucher. O le tā lofa voucher 1. E se lauta la e maua for your petrol voucher. Yes, at Maota Samoa. Maota Samoa. Okay, so you can, it is valid at Maota Samoa in Samoa. And the second one is $100 voucher. Food voucher. Yes. Food voucher. Yes. Okay. For grocery, yeah. Yeah, for your groceries, because, you know, we want to encourage our families. E whaonga fo ile service le ala kako sponsors, ale Pacific 40 talofa voucher. Awana ingalo e yay terms and conditions, the fine prints that we will be double checking ia little answers once you send it through. And me se o te bro, make sure siaki faleleo answers ia saleleo tali lea was sent mai ile BluTV. Po le Tautai a page as well. Yeah, Malaysia la vaenga. Fa mole. Wala vala utali e tasi e mai. You know, isi tanto wa whainga fisiri ko kiki se fulu o wingo. E se uma utali, you know, one person giving like about 10 answers. Please know one name, one correct answer. Remember la e lua la answer tauna correct. With you already liking the page. Ale BluTV. Well, you can like the BluTV page. Probably what don't already like you tato Bluwave mal BluTV. I all promotions level mole Pacific Pasefika Family Health Group.
Yeah, on Vangalana, initiative say hello, we better tell you, Manon. I do want to say a massive shout out to everyone that's continued to, masapini foi, I, Taratonu, or sapini foi, or len foi, na mo foi, mai, ngase last week. So, our prayers are with you, sis. So, God bless. Yeah, if I'm along and le do, I le to fina Rachel. Star Wars, faithful, mai, this time, yes, Emilia, tua, Taufai Makoma. Te mo faima no fu te isi le fale ia nga le ia to fine ia mo to umro le tanto proclame to fa wa ya mai tanto fa salong fa business ni. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Talofa lava Samoa. O au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngāte fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i whai titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngāte i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele mwhaio na e fio mai, e mwhaio na maha tuwa antu lo Maota, pe te wala aule no Maryland nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pasefika Family Health Group, number 1. Ya e toi fa talo fa tu le toi tali uma ye le polo kalame che lo foilo na tu langa fai uma le lama fai le manga le fiafi. So make sure the tanto promotions le Pasefika Family Health Group. Go and like the page. Alu like. Yo, mo tanto fo di fa pe. Ora lo pingo le me o lo ke like ku rungon pokala. Like the page. Yo, tano pe fa na tango fa chala pe fa ngaru ka like the page. Yeah. So all you do ngā le search le ngoa ale pisingisi Pasefika Family Health Group. Ngā e kaungolo e ia le thumb whapea. E kaungo o omilo le thumb ngā. Ke wa ai fo wa blue mai le thumb le ngā. Ia then moki ngoa. Member. Yeah. They are a member for life. Yeah. So you will see ole au ngā fo ile liking ma share e ka kopor kalame not only Pasefika Family Health Group, Tasi Market, Pacific 40. You will always see the updates of new and upcoming promotions, and it's the same. E kusa fo i male BluTV, male Bluwave, male Tautai. It's the exact same thing. So se temia e say breaking news Asiata. You will be the first one to know. So make sure it taua e telela like, love, share. Na tonu lang. Na lo one way lungo Facebook. Ya su ele ngoa Pasefika Family Health Group. Ya por Tasi Market por la ilava. Ai fa pena honor promotions al tatu Pasefika Family Health. Go look for Pasefika Family Health. Anga e mua kiriki e lungo ya mo mua e vetunga ile lima makuale fa pe mai. Tangorole o omi. Langu mwanga no anongo winga wa e member blue. Baby blue. Yeah, no inga wa vea o ma member po o wingo le nantala wa vea o ma tangata e tau mulimuta. La e mulimuta. So se tai miala o le asauni fa pitoa. Ale fionga ile aloli nga ngadul mana vai fangalo ngadul mana po ania lanto wa fa pitoa. Ole saule fa ilo por notifications ilunga o lau telefoni ia fa ilo mai le wa live mai ia e tuina ia po ila va le wa live mai pea le wa live mai ia parangi poi ia stona
Wai ole fela ala mai te malo parangi po. Ia matulang fa pena. So mai ana like ia na sa urula ia le. E messenger mai fa pe mai. Ole official ai pe miwa e mai. Ole official ai mai mouth e mai. Tulang fa pena. Ia o le tatu fa tona mo le Pasefika Family Health. Ai mana tua. E le tatu vaccinations. Yes. Le fa tonu ina i le so tonight. Friday. Well, actually Friday. There's It's a one Friday. Friday. Yeah. Tato amata mo mola le Friday. Le fa ye le fa liu le la. Vaccinations with Pasefika Family Health. E na ile malai fo le net pole i Browns Road. O ele sa fia fa yo vai le social ya so. Sa social i pe ke minga. O le ai ke minga o lo ku fa maongi le sola. Ya ina la te fa ye ile taia o le iva nga ile tonu. Ia te susuan tu fa tau sau tau maftanga, fa tau sau wa uma me ai matulanga o loe mau le Tautai Market. Pasefika Family Market. Ia ma fa ye ila lu tui pui ele ngato le COVID. Au tui mo le flu. Mau fo i matu i al whanau. A mesela ila tau fo i pui ngō le maluru. Lima tausanga na ilunga i fuli. E le se tongi. A wha pia te pisi la su freile. Awane e misia. E toi fai fo i la su tonai. I ola i le sa mani pule Robertson Road. E nai mangele. Po le center fo i le Assemblies of God. E tui titia whafsana i mali whale o tamalo o fomina to al tai David Tua. A mataliva le tai au ngai fai la fiafi e toi fa tonu inai ia le vaccinations ale Pasefika Family Health. Pai ni se me tonga. Yeah, that is it. I believe that we just need to make sure supportive for kakos bisinisi Samoa and our Pasefika business, because if you support them and help them grow, yeah, among we are oma for ya kako. Ia le na fai o le programa e mantele I fa ma vai fi mori o lo fa nga ia I se utina ia ma se utoina io o lea o le matou po muli ana nei tai au malanga lo Samoa ia ua filfili le se utina to fo I Samoa ia ua malulu nei tunu io pe ua to na fo le lo to fo I Samoa ia e le ainga ia ma fai longa ile varu se fo tu sanga io e le fai ngone tu sanga pe pole lo fai langa le le tu o tai aula le to fo I Samoa ia vele nei por kalame wa se utina ia ma se to ina I mangele ia movi pakuranga e le misi ona mai mo mai le tauta ia fia fiuma sometimes e tau le fai isa o fa malo ia lo te lo la vo le tap po mai ia ai ono le fia fiu te lo ia o le taimi muli le to mai mo mai ai I nei ele onu sila e wale la o ngi Samoa mai mo mai pe amongi tara ia la le misi le free wifi foi le le fa ia lo fa tele mo oe mam pe foi ia se uan tamaya ma pusua tau yalo ia mal fai nga malanga nga tafo ile yo lo to fine la adwa tu malanga tu mo moli lom tu mo to ina Samoa e tato filo ina nei io e a tu ia tu foi ia le ufa le o tu lo fa ngor me lo fa na Oh wow, Yes. safe travels to mum and dad and also to sister that's heading back to Samoa amuia. io wa mesili wa leva tele o le fufuanga se manto ainga ia o faisi leva mesi sotina e toi foi and then COVID came ia matua tau mafa ia lava se avanoa le fatua mo no te ja tau tau sango tau fai mai ia lo finally le wa ale a foi Samoa foi le ia a tonu ai mawon taimi o mai sia ki fa fo mai but wa okay me uma more toi foi atu Samoa ia manu fai ngamlanga le so tai au io ia ai e fa o perfengo proclame ia de semana e tato fira ngangi papkiu le fai ia au te lord proclame la ne vanga le fiafi mo le tolo fanga mo to uma ngoli tanto proclame like love and share press share right now share tanto proclame ia aso tai au mo stato no ia mo le fionga ben sta o leo io ono le na so ya tu le fionga ya le ya fomina le tinu ya ai mo ai fai mele reply le fionga fai la version pisi ile taimile nei ya fa to ama wa ile va no na nei ya e fai yo ya masui ngol proclame foi le masani na sa le fakasa ya fa tu le au te pole te tu mtang o a few o tangata followers ma members le BluTV o tangata pitosili na malam lama te understand. Yeah, Bea, final words before we say goodbye. I would like to send a massive shout out to everyone who always tunes into Tautai at BluTV.
and supports Asiata. I want to ingalo, like Asiata has said, every single day, like, love and share. That's it from me. Yeah, lena whaatai whai o tātou major sponsors, Pasefika Family Health Group, renga te lea le Tasi Market, ia le sungan whawhenga Reverend Tole Foa, ia ai mai se fo i o le lanto o unanga, Messi Road Henderson, renga te leo Popkura. Leo fionga leo Pepe, Junior Tala Ilene, Marfretua, ia Falute, mo le Pasefika 40, ia renga te leo le talo voucher, whapea i mara unanga Digicel, DL Marketing, ia mai se fo i o le Oceanic Career Academy, ia ma le Maota Samoa, ia wa foi sau fa tonga mo tu ino lo sa Asiata fa malo mo te usana ia pea a to fa antu tanto fino ila so tayao so I fo mai manu ia O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless.